Maksimalno smo se pripremili za ovu utakmicu. Znamo da nas ne očekuje lagana utakmica. Unaprijed upisana 3 boda je uvijek teško. Morat ćemo dati sve od sebe, biti maksimalno spremni da ostvarimo pobjedu. Goreće za fudbal im bije srce. Imali smo video analize, gledali smo sve, brane se s dosta igrača, daćemo sve od sebe da probijemo njihov bedem i to je to, očekujemo 3 boda. Pozivam sutra sve Celjane da dođu i da podrže nas. Sutra je jako bitna 3 boda da uhvatimo priključak za 4. mjesto i da izborimo nastup u Europi.